Video masalah tarlan thin to angin tuna Israel Prime Minister ni Mek Benjamin Netanyahu hi Israel Prime Minister ni rei ber ni in kumsang kachakwa somkwa paruk atanga somkwa pakot chungin atram khatnan Prime Minister ani a sang ni pakwa atram ni nana Prime Minister aron ni le atangin voin thleng hian Prime Minister thuthleng chu chua san lovin ala lua chun zom renga azonin kumsom pakhat zet Prime Minister thuthlenga athule to ani sang ni som pakua April thla a in thlan pui ne ya sarkar na siam thei party mal anom lo wangin September thla anin thlang non le a party mal sarkar na siam thei anom le chuan lo wangin sang ni som ni March thla anin thlang le a heta po hian sarkar na siam thei party mal anom le ta chuang lo ani hetia tumthum lai in thlan pui an ne hnu po sarkar na siam thei party mal anom lo lai hian Prime Minister thuthleng chu Netanyahu hian alwa chun zom renga an party Likud hian vote po an hmuhnem bera Likud party chia blue and white party omin eptu party lian ber an ni a an hruai tu pa chu Benny Gantz ani party malin sarkar na an siam thei lo zel awangin in thlan na nei that le atrula chuti line coronavirus in kovel pum acho buai awangin Israel po an bang bik lova chutia corona awanga anram economy atlak niam mek laya sumtam taksenga election buat sai le ai chuan ti in Netanyahu kai hruai party le Benny Gantz kai hruai eptu party lian ber chuan in rem na siamin sarkar thar an siama chu sarkara chuan Netanyahu le Benny Gantz te hian kumkhat le achan ve Prime Minister an ni chok don ani Netanyahu hian Prime Minister office chu luama sa in sang ni somni pakhat November thla thleng lua turati ani a Benny Gantz chu alternate Prime Minister ni in Defense Minister ani boka sang ni somni pakhat November atangin Prime Minister thutlenga athuve thung don ani anram sumpai din hmun ngai tu awanga hetia party lian pahni in FMM main in rem na an siam hi amak angreng hle a India rama BJP le Congress hian in rem na siam ta se emo Mizorama MNF le Congress in rem na siamin Chief Minister in ni chok turin party lian pahni leader 10 in rem na siam ta se makkan tiviau mai thei ani Blue and White Party hruai tu pa Benny Gantz hi Israel sipai paratroops brigade ta lo tang rep to ton hriat nga le Israel tana voi tam tak in do na lo ma chon to ani baka sang ni som pakhata Prime Minister Netanyahu hian Israel sipai lalber Chief of General Staff atan aruata sang ni som panga thleng khan Netanyahu Prime Minister na hnuaya ming thatakin Chief of Staff mo phur na chu ahlena Israel sipain rabithar tam tak an chuang kai nge ani hetianga ton hriat nga le Israel tana indo na muala voi tam tak mel ma lo ma chon to ani awang hian Prime Minister ani huna po Israel chu angai tu omlo viau tura ngai ani Masya Prime Minister ni Mek Netanyahu hian Benny Gantz Prime Minister ani ve hun naron thlen ma nge ya in thlan pui nei that le a party mala sarkar na siam thei ain be sei ni in alanga Israel Rorel Call Knesset in sang ni somni le sang ni somni pakhat budget an pas lo awangin Knesset chu thria tur ni in kumthar March thlavela in thlan pui an ma chon le angai melta ani hetia Knesset in budget an pas lo na chan hi Netanyahu wan in thlan pui nei le adu wang nia ngai ani a mitam takin an soi sel nga lani Netanyahu hian tham na la apu na thu buai anei meka Jerusalem District Court a chu case chu ngai tu mek ni in trial nei le hun po anai le viau to ani March thla in thlan pui chu ma chon tak tak ta se party mala sarkar na siam thei an omangem ti hriat lok alani lova Netanyahu hi Prime Minister ani rei to ema wang le tham na la apu ani boka wangin Israel mi pui tam tak chuan aning hle to a Prime Minister atanga bang turin na satakin an norin norna tepo an lo huai hot photo ani ma se athu buai hi ngai tu mek chau ni in thiam lo chanti ralani lova Prime Minister office po ala chua san chuang lo ani tarlan to angin Israel hian Netanyahu chau lo po Prime Minister candidate mi thatak tak anei fura tu po Prime Minister ni se an then om mel maram te ta na zuam om tak chuan an om marin om lo ani
hetiang te nuai hi Israel politics din hmun ani lain Prime Minister Roni Chauzel tur chu hunin alaron thrilanga. Next video a Netanyahu Prime Minister chunga Mossad operation lar tak pakhat thlir ho kan tum don nia Christmas man nuam le